Komane jong sinang phan nau tekang data pit nang hala solam matha ver pulute nang alang phan mentuni da tine unelu lapen kopi posalang lasonang klem delo nelan kaun ke pia pita alang kopi posi lasonang klem delo pugi nang answer long le delo so you have to let it go lapen nang alang phan tine de dansi nang ningarong tekpo non ke nang si nang duk do waralo kopi polo adhe ke nang alang phan tine unike if it was so easy for her to let you go you should also think that away ahut pen ke lason kamata ta kenang so lapen nang ninga duka vide je pan ke nang fekji nang kwan ma alang pan kang hon ke pi halaan ke anun kapre ke alang pan kang hon pi une ta hai lapen arni simar ni sike alang la solam realize fekji but as of now ko an ma nang alang pan kang hon ke pitang halaan ke nang piat lo choklo hadak si jut koklo ko pia bon lo ko son pen lo ko son sike mandet lo puke nang sidami answer long le ta hai lo lasi lasona question ke arju de trinon mentuni ta nang answer long leke lapen lasona question ke mo afisami matha dam de trinon atheke nang answer ke long lepen nang duk do nang set ke mate answer ke long pen nang sipudhot nang duk do nang jipuge so just let it go it was a chapter like nang study lo non ke new chapter le porno this is your life munida life long ke chapter do pick so this was one of the chapter let it go non ke next chapter le pangching non study and concentrate on your life make yourself happy joidam non ning che parong non happy bele don ange chelang tha nang kailom ka do ko beta positive side po nang ko an ma negative pen ke do lan se nang kailom ke negative po la si positive pen le ka do ko beta matha non pini pen ke la son le ning che non ne kai ke tha happy pen situji nining karong nang thek long pen ne pai ne po sitame aningarong je so study work hard settle down and enjoy your life